Good morning. Ngasi se sagun se numit ko sagun se numit ki card ki message pe tang ying minera se ko sagun se numit aham bada akhoi gi number ko number se 25 lere atuga kaladana gapan gumba kai gumba du minus sin bi ba sagun se numit se hangapan aduga ama chak thong badana se dasu leina ko hangapan machu gi poda ma haidi machu ni khangde natraga haidi akhoi gi samna habda maiden ka ha se ko ma se machit ang katang du maina koina chak tang ngan chan ba ko chan ba adum ba su ka chukai de ko yellow color gi poda ma akhoi na ching shu bada du maina ha pa ko adu du ma leire aduga number ai se haja ko hadi number Thursday ki sagon se number se 25 lere 25 ko 25 and har 2 and 5 ko aduma lere hangapan gumba kai gumba do my address that is my shape ko ado ham da koi card message e minor se card hum ko tang lo thok charage ko adugi matung da ko hadi timing afaba so hape di ngase ko ngasi gi na hadi timing afaba kai kai lege habado adu du mase adu su e minor se ko aham ba card se da lere ani shuba card se da lere ahum suba card se ler ko ha bai se khansira ani shuba khansira natraga ahum suba khansira ko ama khanbira se ko hadi first card khan bangai yoina hadi kari message la ke ha bedo ha pa dienga se ko aina khaliba poto taw ko ngasi gyoina haraga di ko se lai se ko hamba card gi message se ko aina ningiba aina khaliba poto taw kemta kanamta kemta hai da bidan hara sine ko hadi ai mingonda ga hangbana tab ai si taw matam ne ngonda kana gadra kana roidra kem hangona aina pa poto just chalo tawo aduga hadi haidopagi darkar su oide ko haidopagi darkar su oide ai gi planning ai kai tawdoino ai ngasi kai kai tawdoino ai gi damak ta phaba ma lakpa matam da su mingonda wari watai sagano ko yam ka hena aduga wari watai sagano haiba gi athadi lithok taba afaba ma lakpa matam da ko poche ngasai gi phage taro ma he akoina liru matam de khai oida ba so yawgali ko aduna yaringe hai taba ko sisina hamba number 1 khan bagi oire ko number 2 ko number 2 sisu yam phajna la ko sida ko hadi shagi oina hai tare ko hadi sida la ise makha aina nomi ba aina shuri ba nomi ba koli ba mayam se adugi result lakpa oina abdo hadi fruitful result gumba kai gumba du maina oina oi ko aduga amana amulena ko isa ta su leina kitang kena na su dum lay yo ngasi gi numit se ai tare ko akoi se thabak nomi ba shuba natraga hadi matha charing da isa da care loba ngam jade na ko aduna isa gi oina kitang matam kai thoga ai su important oi ko aina khallaga kitang isa nan ba khotpa phiro na set pa aigi oiba matam isa gi oiba matam kitang kai thokpiyo ko tisina koina number 2 lere ko number 3 ko number 3 sina mu haidi aina chattoriba aina tauriba kholiba mayam se da thauna leina chatlo confident layo ki gano doubt tham gano ai exam chattoine interview chattoine haira ai mai pakani haibagi adu wakhalo namaga do maina gumba chatpiyo ko sisina khoi gi card ki message legre ko timing haira sine ko haidi timing sina ayu ki pung 3 ga min 58 daina 3 ga min 39 faung lere degi 8 ga min 38 daina pung 2 ga min 32 faung lere ko adagi mu pung 3 ga min 9 dagi na nungdangi nipan ga minute ra tu paung lere ko adagi amuk trama thoi ga minute tara dagi na pung baro ga minute kuntra nipan paung lere aduga nongalam dagi na ani ga minute manga dagi na nungda nongalam dagi manga paung lere ko sisina koi gi ngasi gi wena for the timing ko adu sid lere koi gi daily card message se ma'am thank you